Abdallah. Abdallah. لدى تركيا سعادة السيد ألفارو رودريغيز رئيس بعثة الأمم المتحدة. أهلا وسهلا بكم في برنامج اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي الوقت الذي نجتمع فيه يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بدم بارد، مع تصعيد وتيرة الإعدامات الميدانية والاقتحامات وإطلاق عصابات المستوطنين لتهديد حياة وممتلكات الفلسطينيين وتدنيس الأماكن المقدسة. When I first arrived in Ankara 3 years ago, this was one of the first events that I attended, exactly in this place, maybe with a similar audience. And it's a real pleasure to be with you again. This is a very special day for the UN and personally for many civil servants of the United Nations, many who have been associated in their careers with Palestine, working in UNRWA, for example, and so many other institutions that support Palestine. It's a very special time for us. But Your Excellency Ambassador, Honorable Minister, ambassadors, dignitaries, ladies and gentlemen. يا قدس يا قدس يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ضليلة مر بها الرسول، حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع، يا قدس يا جميلة تلتف بالسواد. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Filistin Devleti'nin çok değerli büyükelçisi, dost ve kardeş ülkelerin büyükelçileri, sayın milletvekillerimiz, Filistinlileri bağrına basan, hiçbir zaman dualarından eksik etmeyen Filistinlerin sevgili dostları, hanımefendiler, beyefendiler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1977 yılında aldığı karar uyarınca her yıl düzenlenen Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Filistin, Türk halkının gönlünde her zaman çok özel bir yere sahip olmuştur. Türkiye, Filistin halkının haklı davasında bugüne kadar hep yanında durmuş, dayanışmasını her platformda ve her vesileyle samimiyetle sergilemiştir. Bundan sonra da desteğimiz devam edecektir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin teşkili tüm bölgemizin güvenlik, barış ve istikrarı için bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Filistin'in uluslararası toplum içinde egemen ve eşit bir üye olarak hak ettiği yeri alması en samimi dileğimizdir. Bu yöndeki çabalara da desteğimiz devam edecektir. Uluslararası toplum bölgede gerginliği tırmandıran iki devletli çözüm vizyonunu ve kalıcı barış zeminini tahrip eden tek taraflı adımların sona erdirilmesine ve Filistin halkının haklarının korunmasına yönelik çabalarını artırmalıdır. Değerli konuklar, 2022 yılında özellikle Batı Şeria'da artan gerilimi ve can kayıplarını üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Harem-i Şerif'teki statükoyu hedef alan taciz ve provokasyonlarda da maalesef ciddi artışlar yaşanıyor. İslam dünyası için büyük önem taşıyan Harem-i Şerif'in statüsü ve kutsiyetine yönelik ihlallere izin verilmemelidir. Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demografik statüsünü değiştirme ve aşındırma girişimlerinin de muhakkak önüne geçilmelidir. Filistinliler arası diyalog kapsamında Ekim ayında
Cezayir'in himayesinde gerçekleştirilen konferansın olumlu sonuçlandırılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Konferans sonunda kabul edilen bildirinin Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanması için uygun bir zemin teşkil ettiğini değerlendiriyor. Başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Bölgede bir istikrar unsuru olan ve faaliyetlerine büyük önem atfettiğimiz Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına yardımlarımız ve desteğimiz önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir. Uluslararası topluma ajansa katkılarını artırarak sürdürmeleri çağrısında bulunuyoruz. Diğer taraftan Filistin halkının vazgeçilmez haklarının kullanılması komitesinin Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini savunmaya yönelik çalışmalarını da takdirle takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Bununla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Filistinli kardeşlerimizin en temel gereksinimlerinden biri olan enerjide yaşadığı sorunların çözümüne katkı sunmaya ve başta elektrik olmak üzere enerji sektörünün tüm boyutlarında Filistin ile işbirliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. Bu vesileyle Filistin davasına verdiğimiz desteğin kararlılıkla süreceğini bir kez daha vurguluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyor. Bu dostluğumuz ve kardeşliğimizin kıyamete kadar devam edeceğini bir kez daha buradan haykırıyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم نيابة عن شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في هذه الأمسية التضامنية وأن أتقدم إليكم جميعا بالتحية والتقدير والشكر والاحترام وأن أنقل إليكم تحية شعبنا في داخل الوطن المحتل وفي الشتات وتحية السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وتقديرهم العالي لتضامنكم فشكرا لكم على حضوركم أيها الأصدقاء الأعزاء من الجمهورية التركية ومن الدول العربية والإسلامية الشقيقة ومن الأصدقاء في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومن كل بقاع الأرض شكرا لكم وقد جئتم للتعبير عن دفء مشاعركم مع أهلنا وشعبنا في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه لإحياء مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بما يتزامن مع قرار تقسيم فلسطين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947 ومنذ ذلك التاريخ وما قبله وما بعده والأسئلة هي نفس الأسئلة على الشفاه الحائرة إلى متى أما آن إلى متى يستمر شعبنا بدفع ثمن هذا الظلم التاريخي الذي تعرض له أما آن للعدل أن يتحقق على أرض فلسطين إلى متى تبقى القدس أسيرة لمشاريع التهويد التي تأخذها بعيدا بعيدا عن ماضيها وجذورها ورسالتها الإنسانية أما آن لمدينة السلام أن تنعم بالسلام إلى متى يبقى اللاجئون الفلسطينيون يتجرعون مرارة الاغتراب والتشرد واللجوء في المخيمات أما آن لهذا المنفي أن يعود إلى وطنه وللغربة القسرية أن تنتهي إلى متى تبقى إسرائيل دولة فوق القانون الدولي ترفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتطبيق قرارات مجلس الأمن وتصم آذانها على نداءات المجتمع الدولي أما آن لسياسة الكيل بمكيالين وسياسة المعايير المزدوجة في هذا العالم أن تتغير إلى متى تبقى غزة تئن تحت هذا الحصار الظالم أما آن
أن يرفع عنها هذا الحصار وأن يندمل جرح غزة؟ إلى متى سيبقى أسرانا ومعتقلونا الذين يزيد عددهم على 5000 في سجون ومعتقلات وباستيلات الاحتلال الإسرائيلي؟ أما آن لقيود السجن والسجان أن تكسر ولهؤلاء الفرسان أن يترجلوا؟ أصحاب السعادة، السيدات والسادة، على مدار سنوات هذا الصراع الطويل تعاطت القيادة الفلسطينية بكل واقعية ومسؤولية مع متطلبات الحل السياسي لهذا الصراع. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررنا منح سعادة السيد سفر طوران نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، وذلك تقديراً لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون. محمود أرسلان. نحن محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررنا منح السيد محمود أرسلان نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس. منح الشاعر التركي الراحل نوري بكديل وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى الإبداع، تقديراً لدوره في الدفاع عن القدس ولجهوده في نصرة القضية الفلسطينية على طريق الحرية والاستقلال.